Najpopularniji dečko u školi i samo jedna obična štreberica. Aj, kad si takva faca, šta? Kladim se da ne možeš osvojiti najčudniju curu u školi. Koju? Nju. Onu čudakinju. Nema šanse. Aj da mogu, aj. Aj oklada da mogu. O, da. Gledaj sad. Evo, ispalo ti je. Thanks. Ti nisi kao i sve druge, nego šta sam kobila. Ha? Šta? Ne, ti si drugačija. Posebna. I ti znaš uopće kako se ja zovem? Ana? Ne. Lucija? Ne. Karla? Rajko? Rita. Znala sam. Ajde, molim. Ma nema šanse se zove Rita. Kako napreduje oklada, a? Ma skoro je pala na moje fore. Da te vidimo, Još malo i bit će moja. Ubit ću ga, majke. Ne znam, iskreno mislim da mi se počinje sviđat. Lažete! To je sve bila oklada. Ha? Čula sam sa prijateljem kako priča. Kladija se da te ne može osvojiti. Ovo je sve bila laž. Da, kako sam mogla biti tako glupa? Zašto bi iko tio curu poput mene? Aj dobro, sad i ti malo dramatiziraš, znači. Aj stvarno, znači, ovo je baš on HC. Glavni lik, hajde lol. Počela mi se sviđat. Jesi ti to zaljubio još možda u nju? Šta? Ne, nisam. Kako da to kaže nikome? Nikome neće razumjeti. Dakle, meni tava. Jel to iko vidio? Čekaj da ti kažem. Šta želiš? Znaš šta si čula, ali to stvarno nije istina. Mislim, jesi bila oklada, ali ja sam se stvarno zaljubio u tebe. Ne vjerujem ti ništa. Moraš mi vjerovati. Samo zaboraviš, Šimone. Čekaj. A možeš posuditi, molim te, kišobran? Jesi realan ti? De džabe sa pokisnija ovdje radi tebe, pogledaj ovo, cilica mokar. Nosi se. Hvala. Meni si ga vrati.